Deməli diğer gördüm Zeynep kolum verdi qabağa. Koymaram nənəmi aparaz. Koymaram nənəmi aparaz. Ona balalar qurban. Hacı Rəsulanın özürə istəyən Nohədə ha. Evdən cənazə xaric olur. Onda gördülər uşaqlarının biri Zeynep. Elin koy bürenin başına yana yana dir. 5 yaşında gülen nevali bülbülen felah koymuş gülem ağlarım nene. Bakıram kefene hiç yaraşmır sen. Derdin gelemene ağlaram nene. İndi bunu siz deyin. Bakıram kefene hiç yaraşmır sene. Bakıram kefene derdin gelemene ağlaram sana. Ali bir yaş bir dedi. Bakıram kefene derdin gelemene ağlaram sana. Sulanın isteyen noğanı buyurublar okuyam erzeliyem. Nenesiz uşaklar yananda çaraklar dizlerin kucaklar akşam olanda dural bir dəstəmaz olup bəxtinə aşmışam canamaz boş otağında. Ali bir yaş denen bakıram kefene hiç yaraşmır derdin gele